Assalamu alaikum. Narisome Injili ya Isa Kristi yangiwa na Markusi. Isa asulisa dunia bole. Ya mavingizi risala ya mrudia Isa. Wamjuza pia zitrongo wakozifanya. Na izo wakozisomeza. Wakati ule Isa amwambia, na muje wanyu harimwa mkabara watengeha. Ile muhoye mwanapavi. Arongoa namna ile, mana watu wakoja na wao wakolawa waka wengi. Ata watu kawako para nafasi ya udia. Bas, wapashia mwanajahazi weke wao hawendra harumwa mkabala watengeha. Badi wengi wa watu wawaono ivo wandrao hule, wawajua. Bas, wareme mbio haulauya pia ya malago. Wawaswili hamindru mkabalaju hule wakwendra, kabla ya Isa na maswihaba yahe uwaswili. Wakati Isa ashuka jahazini vale, ata aona idunia ile, aremwa na poreho na wao. Mana waka mauri mabaribari kayana mtsanga. Bas, ondrisa uwasomeza rongo nyengi. Wakati jua laka karibu na utswa, maswihaba yahe yaja yampara. Wamwambia, mkabala unurilio, vanu padzaju, na wakati madzawendre. Bas, ombia watu wanu wandredzawo ile wapare wandre harimwa ya mazamba na ya malago karibu, pare wadzitsashie shiru yaudia. Badi Isa awajibu, na muwave wanyu shaula, wadie. Wamzisa, vavo omba irilazimu rendre ranunue madipe, haturuturu miyateni za fedhwa, ile pare wasiri wave shaula. Sa ile Isa wazisa, madipe mangavi de mulionao, na mwendre mwangalie. Wakati wayajua, waja wamwambia, matsano na fimbili. Bas, awambia waketsise pia watu wale zikao, harimwa kunu bitsi la kavale. Waja wakensi hazikao, zasalia watu 100, zasalia 50. Amwesa Isa arenge madipe matsano, yale, na zifimbili. Adzua ya matso mbinguni ahimidia. Amwesa akuchua madipe yale, ayava ya maswihaba ile wave watu wale. Tsena, awanisia piyawo fimbili zile. Piyawo wadi atawakura. Amwesa bujadzua mahanga 10 maili ya maguru ya madipe na fizakazabaki. Harimwa watu wadia madipe yale, watu baba waka halifu tsano. Marahaba watukufu.